Breaking news twasimbukiye muri politike hano ni kuri Butterfly Media TV kugeza amakuru atandukanye muri aka kanya rero nta yindi nkuru irimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika yose muri rusange ndetse no ku isi nzima nuko perezida wa Cameroon mushya n'ubundi yongeye kuba perezida Paul Biya. Uyu muperezida rero akaba ayoboye iki gihugu manda zigera kuri 7, akaba agiye no kwiyongeza indi manda ya 8 izamugeza mu mwaka wa 2032, dore ko uyu musaza w'imyaka 92 kuri ubu ngubu tuvugana yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 1982. Kugeza kuri ubu ngubu akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi. Ese uyu musaza yavutse mu wuhe mwaka? Ese yaba afite imyaka ingahe? Ese iyi manda ya 8 agiye kongera kuyobora iki gihugu cya Cameroon azaba afite imyaka ingahe? Ese yaba yarashakanye nande? Ese kugeza amagingo yangaya uyu perezida wa Cameroon Paul Biya kuki ariwe perezida wayoboye iki gihugu iyi myaka yose 41, akaba agiye gushiraho n'indi myaka igera kuri 7, aho bizaba bibaye imyaka 48. Icyo ngusaba rero no gukomeza kubana nanjye hanyuma ukankundira rero nkaba ngiye kukugezaho bimwe mu byaranze ubutegetsi bwa perezida Paul Biya kuva mu mwaka wa 1982 kugeza uyu mwaka wa 2025. Gusa gukora subscribe na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana n'amakuru aba ari kugenda acaracara mu mikino, ariko ubu ngubu twamaze kuba dusimbukira no muri politike kugira ngo turebe ibiba bigenda biri kuberayo. Hanyuma rero ntatinze kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 n'amakuru arimo gucaraca mu binyamakuru byandika amakuru ya politike. Nta yandi makuru agezweho ari kuvuga nuko perezida wa Cameroon mushya yongeye kuba Paul Biya, niwe wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda y'imyaka 7 iri imbere. Uyu perezida Paul Biya akaba yatsinze amatora n'amajwi 53.66%, akaba yaragiye ku butegetsi mu mwaka wa 1982. Hanyuma rero akaba yaragiyeho ari perezida wa kabiri w'igihugu cya Cameroon. Hanyuma kugeza uyu mwaka wa 2025 akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi, akaba amaze gutorerwa indi manda izamugeza mu mwaka wa 2032, aho azaba afite imyaka 99, dore ko kuri ubu ngubu afite imyaka 92 y'amavuko. Yavutse ryari? Yavutse mu mwaka wa 1933. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 nibwo abategetsi bo muri Cameroon babujije ibinyamakuru muri Cameroon byandika inkuru zerekeye ku buzima bwa perezida Paul Biya. Ni nyuma y'uko byari maze iminsi biri guhwihwiswa ko uyu musaza yaba atakiri ku isi y'abazima, aho byari maze iminsi biri kuvuga ko uyu musaza yamaze kuba yitaba Imana, ariko aba bategetsi bakavuga ko byari bihuha cyangwa se ari bya bintu byo ku mbuga nkoranyambaga abantu babaga bishakira amaviews cyangwa se bishakira indonke, bagacuruza ko uyu perezida Paul Biya yaba yitabye Imana, ariko atari byo. Nyuma rero byaje kuba bitangazwa ko uyu musaza ahubwo yari yibereye he i Geneve mu Busuwisi. Hanyuma nyuma yaho gatoya yongeye kuba agaragara mu ruhame. Uyu musaza akaba yaragaragaye aho yari yitabiriye inama ya Afurika n'Ubushinwa. Uyu musaza rero perezida Paul Biya ajya ku butegetsi mu mwaka wa 1982. Mbere yaho atarajya ku butegetsi ngo abe perezida wa kabiri, yari secrétaire général. Hari ku ngoma yande? Hari ku ngoma y'uyu mugabo witwa Ahmadou Ahidjo. Yaje kuba na minisitiri w'intebe wa gatanu wa Cameroon
ku ngoma y'uyu mugabo Ahmadou Ahidjo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu, hari ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu, ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11, ariho yaje kuba atorerwa kuba perezida w'iki gihugu wa kabiri wa Cameroon. Akaba ari umuperezida wa kabiri ku mugabane wa Afurika umaze imyaka myinshi ku butegetsi nyuma ya Teodoro Obianga Nguema Mbosogo wo muri Guinée Equatoriale. Ise ubyara Perezida Paul Biya ni Paul Barthelemy, naho nyina akitwa Biya Mvondo, hanyuma akaba ari mu ishaka rya RDPC, akaba yarashakanye na Jeanne Irene kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri, aho yaje kuba yitaba Imana. Aza kongera gushakana na Chantal mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, bakaba bafite abana batatu barimo Frank ndetse na Brenda. Kugeza kuri ubu ngubu uyu musaza akaba yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu muri manda y'imyaka 7 iri imbere, kuzageza mu mwaka wa 2032, akaba ari manda ye ya 8 ari ku butegetsi, aho azarangiza iyi manda Imana ikomeje kumutiza ubuzima, azaba afite imyaka 99 ku butegetsi. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, kandi nkubwire ngo ukomeze ukore subscribe tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Yari breaking news iba iri gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru ya politike hano ku mugabane wa Afurika. Bye bye.